Hello friends, fighting ke sangtine ONGC ni bisingte katal apprentice recruitment ni notification kaisa nalenai notification ek September 2023 tarik no akorka all India state wise 22 work center te location jak tongo fighting ke sang sini Tripura state ni bagai trade wise bosata seat tong nalenai sini Tripura state ni bagai aro work center ongka Agartala jak tongo trade ni mur jak tongo accounts executive cabin room attendants, data entry operator, housekeeper, secretarial assistant, storekeeper, mechanic auto electronics, computer operator and programming assistant, draftsman, electrician, electronic mechanic, fitter, the instrument mechanic, machinist, mechanic automobile, mechanic motor vehicle, mechanic diesel, refrigeration and air conditioning, mechanic, surveyor, industrial welder, civil executive, computer science executive, electrical executive, instrumentation executive, mechanical executive, fire safety technician, fire safety executive, trade wise basata seat tong naro seat ni details na kaham khe nainai di notification na video ni description na ri nai total ke 147 seat tong nai Sanitary Plus state ni bagai as criteria minimum 18 years maximum 24 years tong nai or as realization jak tongo HC ST te PWBD candidates ni bagai paring ke sang qualification na lenai trade ni mur jak tongo te qualification jak tongo ek ni simi pass number trade ni bagai ke class 10 pass khaijar nangnai इनके फ्रेंड्स और कबंगमा ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स जातंगो तैनारो कहम खे नायनायदि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन आं नोटिफिकेशन रेरनाय तैनारो बो ट्रेस नि बागै एप्लीकेशन खायनाय ओ ट्रेस नि क्वालिफिकेशन कहम खे नाय नो एप्लीकेशन खायदे तै टोटल 40 ट्रेस ते क्वालिफिकेशन जातंगो और इनके फ्रेंड्स नरो जरा इंटरेस्टेड कैंडिडेट दंनाय रेजिस्टर खायना बागै और ट्रेस नंबर जातंगो एकनि सिमे 31 सिंके और वेबसाइट जातंगो ओ वेबसाइट हाबिने नरक रेजिस्टर मा खायनाय 32 ni simi 40 number jora 3 ni bagai hinke oro website jak tongo o website thangani noro register ma khaine sekango duration hinke oro 12 month ni bagai na training khlai rejaknai graduate apprentice ni bagai qualification BA BCom BSc BBA BE BTech rejak tongo stipend rejaknai 9000 diploma apprentice ni bagai oro qualification diploma khaijananai stipend ke monthly stipend ke 8000 rejaknai trade apprentice ni bagai qualification 10 12 te ITI khaijananai monthly stipend ke 7000 rejaknai Sanitary Plus state ni bagai corresponding or ata district ni murjak tongo इनके फ्रेंड्स नरनगुई मानखाना ONGC नि बिसिंगते कताल apprentice नि बागै recruitment नि notification ओ माहाय कताल job नि notification नायना बागै हास्रे jobs YouTube channel ना subscribe खालाय साबो खादे तै नरक कताल job नि notification नगुई माननाय।